Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamshi fil ardi marha. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada urau yang ka lebah, pada urau yang kau liken ada kalan, iaitu sebuah video yang viral, iaitu dah oknum yang menghina ataupun yang menginterogasi anak dayah gara-gara minta sedekah. Tham gedung-gedung mati long. Tham gedung-gedung pikiran long. Pakena oknum yang menghina ataupun yang menginterogasi ini dayah lagi ancara. Kai pegah anji minta sedekah ke dayah. Kah gaduh minta sedekah, pajaan kabut. Nyo terba salah. Terba salah. Tungku apabila nak tungku dayah. Yang gemeh proposal ke dia kantor pemerintah. Gemeh proposal ke dia kantor pemerintah kada pegah lagi dia. Kana urung pegah pu tungku. Ke ngejak tong ber gak me proposal ke ro. Nya ci tungku lau le gu peng. Kale tungku. Yang kedua, dikala tungku minta sedekah. Tungku dayah ter langsung enggak minta sedekah. Kai pegah. Nya tungkunya gaduh minta sedekah, pajaan enggak tunggu beut. Ka kenang le tungku. Kemudian dikala tungku hana minta sedekah, na murid gatnya yang minta sedekah untuk pembangunan dayah. Kai pegah. Kiban kah mentaubi ka minta sedekah, pajaan ka beut. Macam serba salah. Terba salah, tak minta proposal pi salah, tungku minta sedekah pi salah, anak murid pi salah, tempu salah. Bagi ban le pemikiran kita yo le. Keput dah hina lagi ya. Nya kata tabi, hina tabi, bet tabi. Kau menang keput dah hina barang keput le kita yo. Mungkin urang yang hinanya, mungkin oknum yang hinanya, mungkin hana kejak beut ataupun na kejak beut kanya kerang si urang kaya. Gaknya kerang si urang kaya le peng ma ke. Taknya merasakan kita yang nak dajak beut. Pakiban udip di daya. Rantik mebu tanda demai paju. Ma ti lamblang, gerkuak lamblang minta peng. Nak adik di rumah 67. Mantip ke fikir kita nyo. Nyo tungku yang deh serba salah. Tungku yang deh serba salah. Mana dia menang kita yang urus Islam? Allah ni pegah dalam Al-Quran dalam surah Luqman, la tamshi fil ardi maraha. Baik kata ajak tu bermolong kan Allah Taala dengan sombong dan angku. Baik sombong dia. Basurah sahabat Nabi ni dia yang Nabi ya Rasulullah, so nya orang muslim. Ma huwa muslim? Maka Rasulullah menjawab, al-muslimun alladhi yahfadhu lisanihi wal yadi. Orang muslimnya ni iaitu orang yang jaga lisan ji, yang jaga tutur ji, yang jaga buat ji terhadap muslim-muslim yang lain. Apabila ingin tak interogasi ataupun ingin tak pegah, baik lagi cara baik dengan cara tu malai go, pandai jiuk menan. Yang malai. Yang beuk masalah anak mi lekas sedekah anak dayah lekas sedekah seribai yang secara zahir dak kerana yang jiut. Daripada aja mecu. Takkan beuk masalah aja dak permasalahkan lagi dia. Kau suruh tak menggudu-gudu mati gulung pegah. Nya high gram tu. Pandai jiut menan. Urang muslimnya tak jaga lisan gedanya terhadap muslim yang lain. Tak jaga cara gedanya muslim yang lain. Yang ubit-ubit tak tindas le gedanya, yang raya-raya hana tak tindas. Kiban dum maksiat yang pebuk legop. Dum maksiat urang piak sabu, urang piak ganja. Urang medina rata-rata go. Urang korupsi rata-rata go. Pakah hanya tak tegur. Pakon mecih ni mit dayah. Tuam kui ke. Ya hai. Tanya dah doa kiban di daya, kondisi di daya kiban. Pakiban udip urang di daya. Kan nak dajak beut ke dia, nak dajak beut. Dan nak dajak ikula. Nak dajak kuliah. Kan apa bangai. Tuam kui aku. Mana jiuk menan. Gedanya selaku urang Islam, tak jaga lisan gedanya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayakul khairat aw liyasmun. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman dia kepada hari kiamat, hendak berkata baik, tak pegah haba yang betul-betul, yang god-god.
Aulia semut lebih harga ta'im. Ta'im lebih pahala oleh Allah Ta'ala. Apalagi tak pegah bayang God. Nyu tak interogasi, hanjik jawab anak miat nian. Dia kalau interogasi, pandai je mana. Kamu nak terima dengan. Begah tunggu je. Nyu dah jak bak beut lah kepeng, bak beut. Peng minyak 5 ribu. Mu pakai. Dengan wali santri. Gara-gara lah kepeng minyak dia tunggu 5 ribu. 5 ribu ke laki, hanalu. Lam si bulian 5 ribu, hanalu. Bak tajak kuliah, bak tajak ai mau kula. Padup nai laki le guru-guru mau kula tajuk. Hana depo bengeh ro tu lang ma gedung. Tu gue ke. Dipikir bang kaji gedung ku le hanji depo bengeh ro. Man istaghdab la yaghdab fa huwal himar ni kuli Imam Syafi'i. Barang siapa yang meminta marah dia tidak marah, maka dia dianggap sebagai keledai. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin honor komandang video ulung singkat. Mohon kepada selaku orang Islam, orang beriman kepada Allah Ta'ala, orang Muslim dan aku orang Muslim, jaga tutur kepada jaga lisan kepada jaga but kepada biar sampai menyakiti orang lain. Man zalama zulima. Barang siapa yang menzalimi, dia akan terzalimi. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.